tulia hapo hapo wewe ambaye unahangaika kila siku na kufanya punyeto na umeshindwa kuacha. Ukweli ni kwamba zipo njia 4 zitakazo kusaidia kuweza kuacha hicho kitu ambacho umekuwa ukikifanya na kimekuletea madhara makubwa sana. Jambo la kwanza, hakikisha haukai peke yako. Yaani pata muda wa kusocialize, ungana na watu, zungumza na watu vizuri, usikae peke yako nyumbani. Lakini pia jambo la pili, acha kuangalia zile picha za ngono. Hiyo itakusaidia sana kuondoa ile miemko na kukusaidia wewe kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia jambo lingine, hakikisha unakuwa na mpenzi. Hii itakusaidia kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Lakini jambo lingine, usiangalie tunasema picha za nini? Za ngono. Kama nilivyosema hapo, ni jambo la msingi. Lakini pia jambo lingine, lazima uhakikishe unapata muda wa kufanya mazoezi. Itakusaidia sana kuweza kuhakikisha mfumo wako wa damu unakuwa vizuri, lakini pia hata saikolojia yako inakuwa vizuri. Kwa hiyo usikae peke yako, lakini usiangalie picha za ngono, fanya mazoezi, tafuta mpenzi, mambo yatakuwa vizuri kabisa. So take care, peace.